Qaysi ko'cha bu? Tajikskaya ko'chasi. Tajikskaya. Hozir yerlarda so'ramoqdilar. Shu yerda asfalt qilib bersin. Mo'min chiqyapti da mashinalar. 4 oy bo'yi shu yo'l bilan qatnashdi da. Bu yo'lni расширение qilaylik qarashchi. Даже ayılda bunday yo'l yo'q da. Просто uyatda yigitlar. Prямо center. Men bu yo'l bilan dalay qatladim da. Dalay qatladim. Shu yerda mana chiqqan bu deyimda. Eğer moşun dakasat etib, bunu yo'g'a cheyin olib chiqib, bu cho'ng'ili yo'l bo'lib qoladi-da. Shuni qarash kerak biz. Ушуну дакасын ар жака алып чыкса кенен эле жол болот да, полноценный жол болот. Муну видишь 9-10 метр двухсторонний жол да бул. Мына кара бүт мына чыкканда алар бардыгы. Жолду почти жок кылып коюшкан. Мына кара. Мына ушундан баштап чыкканда мына. Мына ушул эти жана бучка чейин даканса чыккан. Мына көрүнүп турбайбы, мына тротуарда турат, кара. Алып салыш керек. Алып салгыла. Бүгүн алып салгыла, макулбу? Мына жолду караганда. Шул жол менен далай пробкада турдум да менчи. Тияк жок, жол жок. Бул жерде эртең жаан жасачы баткак болуп жатып калат да моякча. Эртең тияк мону асфальт болсо бүт мон баткак чыгат ошол жакача. Чогумону карап бергиле макул, мо жолду асфальтка киргизебиз быйылча. Эже сиз жолго эле салып алыпсыз да бул жолда. Садак олойн эже бул жолго салып алыпсыз сиз. Мына bu yerden başlap жол diyeceğim mına buyagı. Adamdan onu жерге чейин красный линияда. Мына gördünüz mü mına жолго чыгып алган дечи. Ha, Толық эле чыгып алыпты. Жолго салып алыпты да кайнатаңыз эже. Biz açış керек dedi. Açpasa болбойт. Мына эже булар вообще жолдо отурат да мына вообще. Кана жашаган жериңиз? Болду эже, мен жардам бер. Düşündüm Ece, men sizga o'zim yordam beraman. Bo'ldi Ece. Sizga o'zingizga yordam beradi. Men yordam beraman. Yordam berayın Ece. Bo'ldi Ece. Ma'qul, men sizga yordam beraman. Yordam beraman men sizga. Bo'ldi. Ece'nin telefonu yaz. Onu ko'chirib, qancha kompensatsiya kerak bo'lib, sanab chiqinglar, qarag'lar. Ishni boshlabsa, brigadani tashlab, yo'lda asfalt qilib o'tiraylik. Tojik ko'cha juda o'ta nochor ahvolda edi. O shahrimizning meri kelib ko'rib, nimalar ko'rmalar chiroyli qilib, g'uzubanda qilib chiroyli qilib berdi. Uylarimizni kalitini berdi, mana kalitini oldik. Prezidentimizga, Qanchibek Tashiyevga, o shahri meriga kattadan katta rahmat aytamiz, duolar qilamiz. O shahri o'sib unishiga Xudo xolisa umidvor bo'lamiz.